Karbi klapalong akimi lapen abarim klembang ang bong bidi sore cepacoy amai kangni. ASRLM Cintong Block Pen Self Help Group atuma pangce ke pajerpong. HDP Afforestation Range Chatumwan Mahatsap Katalondun. Pinya birta long pen kado kavya phantame kardam na pazariklom. Takte pinya birtang ton pen arjuik thau. Di purong yang asar the don mekar la pen thek resara karbi atum pen rong arlo chingwai chingsai si la pen kapre kenang thot kaching ki thana dim doran chi pu mathasi kidam tang pharokre sirke pratrok ke prakramanikan rong yang along karbi klapu par chapon la so si bang so klap ke ching siam mai phula ke karlitang sorot terang la pen kongchen bangat pu la ke karlitang zon terang atum si ar pudeng dumno Pinpul में केचेंग से कार्बी रिस्निम सो रोंगा जे कपाडोचेंग फारोक्रे सिरके प्राटोक्सिके प्रप्लियानिका ना होद बांगसो कार्बी क्लापालोंग पेंसी पामान पोंगनो नोना के लेजी निकां सुरी हिनी रा इंकोरा प्लियानिकान कार्बी रिस्निम सो रोंगा जे सेरटालिन अनिकान कार्टो पोंजिया होद कार्बी क्लापालोंग पेन के बार पांगचेंगसी तारा लांगसो जुटांग अक्लाम आन पालिदाम जी पुसी बिरटा रेदुनलोंग Lasi karbi risnim so ronga je sertalin kar chualong karbi kla pen ke bar ke chenga hot kosonsi mesen pen ke pachun dun thekji mapu mathasi ar sikrum pen akimi abarim karbi club klembang pubang pi chinglumsi jakhong ni phai trok arni karbi kla palong bidesore chepachoy amai ingni pon bangso amaya long non karbi club kachari bom maipu minoiteron kongchen bang horen ingti lapen karbi klapalong abarim klembang harsing taro rup sing timung holiram timung lawrence teron dipurong nihanga sarthe hunaram teron lunse timung lapen kapre katum chetong dunsi mesen pen mai pajutpong to kardom pinida karbi club hemalong man kido klembang kubarim dabang so club ke pathir pate ke pancheng pen non puanian da dolan ili to makai sar harsing taro pen labang so club har se lang itu na sepadu bang kubarim atha sar se timong buhiram timong ko atha sar lawrence tero da pendak itu marong sar lo lang itu da kubarim klembang pulo atha sar punaram tero si pini lingarong lo pini kato we brai ituan abang pi la penono we kimi da klembo mo super nito singki hang si amai pedopon ito abang so maya lo nito penahan kiting alang litu man kito pen ahin pen lam hilong polo mesen alang hilong polo ningarong lo la pen abang so apa aningkan ke ningkan rock setiap ke plenji orang kelok ke diamond jubilee tata nakele kan hasil so nakele ta pipi masai deke plan kone lahai puta ta sephang gondo la pena siba pingarong me bela mangla elo Karbi Youth Festival Karbi Cultural Society akhir pen ipati people la bangso sertalin golden jubilee katalon ponji pu alam tadon sisik ponbok lo kusi ngai benda alam the karjulong siningarong lo da karbi club si biceng adin lo si pinida lintum ceton sarpe lembang kubarim abang ku bangki la penono mia la pena pasomba kacera well research puno pada kacera tato me pestame kedeng ponji phan la bangso asai de kedeng ponji phan di naklong chakpen la pen ansu se cerap itu dulu kusi isi ke ceparai pon itu la si pini deng pono si kewanji ahawar de koson to ke claim pon la passion ni tu masih kita kira si just tame ni tu mahin petame kita mani la si ko banke memang kumari pada no we mi tu pe to jalan pet ke ni tu ta da dulu si ado ni tame ni tu ahin banke ahin jume juhak pon to so saya pacur ponik jipan se ni tu
pini pansilang ti separat kami Assam State Livelihood Mission Chinthong Block Pen Patra Pipongsi Pini Socheng Vidisi Angkang Kedo 160 Mate Paroi Sira Trokep Self Help Group Atuma Pansor Karpen Kira Ponatangka Kado Kawe Kuti Sira Lak Phoke Bachek MAC Het Sing Rong Parpena Jok Pipa Jirpon Hamren Multi Utility Building Conference Hola Long Kapedopon Bangso Aja Mek Cheklang Ronghang BPM Chinthong Block Pena Joksi Mei Chipahem Pupon Mealong Alhi Serpoman Pen MAC Het Sing Rong Par Chetongdu Mealong Hamren Municipal Board Vice Chairman Lahore Crew Fishery Board Chairman Pritom Rongpi Richardson Hanse Ram Singh Terang Pen Danglok Ongdung Akithe Kedingatu Mealong Chetongdu Jaimekalong MAC Het Sing Rong Par Pena Jok Pinnang An Self Help Group Klem Bang Phiatom Pen Chihu Chipura Jaimek Paman Ponsi Along Litum Ke Klem Kedam Bom Alam The Clardak Pen Kachini Jiaphan Chingki Chithan Pong Lapen Self Help Group doan atom setame Self Help Group arona tanga teng pen ke claim ke dampa meji aphan than pachini pong Pini dak Chinthong Block lo nili homosi lo Socheng Constituency lo kaduk ave Paroi Sira Trokep baka Self Help Group atuma phan Sorkar pen National Rural Livelihood Mission labang so metang solajong rong ro bajo paching thori phan tipi pon kapaji ramai lo la sedak bangke along tin dame village organization pacheseng lo la so village organization dom phan metang kapachari phan along tin dame lak fli mane bang lak thomra sir phokep mane bang lak trok mane bang lak troksi la son dolo kadok we dak pini 1 crore 50 lakhs bak tangka pajir ponlong lo lapen latumalong non viutin long tame ajak metang rong ro bajo beha bepar kapereng ya phan producer isia group dolo alang le tumhan long ni dim pipon lo isia bangke birmai ne long hala dak bangke jasmepet rong metang kachiti kiwek hansu panama phan lo lapen isia bangke ujan dongka nili homosi lo dak bangke parok jang phong lo painipur alang tum metang tiki pen alika pache doi panalang ni tum paname la dong ni paname lak siras phokep patang kapajir pon lo lapen kaprek tum panan bangke metang cari panan bangke lang ni tum Self Group koman Self Group sitin pensi la suri phokep san pajir pon lo De dadang along kidam tang jakhong ni phai si pen jakhong ni phai troxiar nian mate hithi ruya phalman wan mahotsav aripusi hokpon no laso teng Caribbean long along tame Caribbean long Autonomous Council Forest Department HDP Afforestation Range Chatom Pen Patra Pipongsi pini jakhong ni phai trokarni Kuligao Afforestation Sub Bidalong wan mahotsav katalona men pen theng piak lem kerona sai dengpong Labangsu Theng Piak Lim Kerona Sayalong Afforestation Range Ranger Hemokan 20 Forester Dhaneswar Teron Forester Longbir Intia Tumpen Jalinsi Kuligao Sabbit Forestai Kiatum Taj Raptitu Dunsi Rong Paruhini Sosia Theng Piak Lim Kuligao Ahawar Adatumaphan Ronpong Piniwan Mahotsav Katalona Long Keron Rong Paruhini Sosia Theng Piak Lim Tame Neletum HDP Afforestation Range Along Theng Piamu Wan Pen Parisi Atheng Piak Lim Pathe Pen Pini Puthot Ron Ponoposi Ranger Hemokan 20 Pen Nang Pachinidu Caribbean Long Ingnam Theng Pi Theng Prang Apiong Virbom Tang Lasi Theng Pi Theng Prang Kapavir Vede Jiaphan Kadu Kave Ratatom Tame Kacherai Kom Jiaphan Si Bo Inangji Atheli tum Theng Pi Theng Prang Ave Pulote Muni Datom Pen Chenglok Marat Mareng Tame Tomona Ve Kave Pen Rengun Edechi Lasi nili tumpini bangso wan mahotsav katalona long Theng Piak Lim Keron ansetame metang ahema long cheedam pen pareng nang poposi ratatmaphan pachinido Bukazan pen Bisnu Lecture Report Cut News Tangte normalam so paraphan birta mo ington iksenang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Dihenamo pit puthot biruta long wang tweak long. Dinge pictures pen kason se pontu puthot nangli nidung po alunjir jakong ni phai troxy bhom tarani dinge pictures YouTube channel along paklang pontu popusi kat news channel asa hemalong biruta nang pali. Nangli nidung pu lun kanar jan kini nonang kileji jakong ni phai troxy arni gang sam por phai trok a por pen dinge pictures YouTube channel along thek pon long po. Labang su lun kanar janalong kachirap duna bang po bang piatum lake producer Elvin Sonbi co-producer Bikram Singh Terang lapen Sonjoy production manager Rakesh Killing anparata chiparjana bang po bang piatum lake nongnam kachit hangklong harmony be lapen Angana Bora director Sarmon Terang assistant director Dilip Terang choreographer Protima Teronpi makeup artist Rupjili Terangpi DOP and editor Sarmon Terang transport long in tokbiatum henlopasi dinge pictures YouTube channel ahempu Elvinson Bepen Pachinipung News Desk report Kat News Tekelangjo Sport Association atom chipater piponsi ingdeng hini karlitang kadom rong parpi chikimo amen pen annual men's football club league 2023 angdung kiti ke pathu pana biruta nilituma prangke Rajib Bay pen biruta nang pale Kedamtang jakhongpo ni phai pho arni annual men's football club league 2023 ingdeng hini kadom rong parpi memorial trophy angdung kiti ke pathu pon amayalong aluhi sorpaman pen BJP Korkanti Mondal Committee amaipu Dolo ingti kacetong dunalong Tekelangjon Lamp Chairman Amarjit ingti Puloni Revenue Circle Mondol Dhoni Tokbi Ratsai Klem Bangphu Mohen Teron Kalitang Kadom Rong Parpia Sopokibi Tekelangjon Lamps Secretary Amarjit Tiso Puloni Revenue Circle Mondor Rostom Tiso Rising Sun English School Principal Rotin Rongpi Wellborn English School Principal Raju Ronghangatom Pendanglok Pinangan Manpeng Kedo Abang Pu Abang Pi Lapen Hawar Araratom Chetodu Bangso angdung kiti ke pathu ponatum lake Sarso Bay FC Lapen Rongita FC atumang bongsi pathu ponlo ke pathu ba mapora ho Sarso Bay FC atum ke thek muchora jok 5-2 goals pen chipa hai ponlo Tekelangjon Sport Association amaipu Samsing ingti Kongchun Bang Sarbang Montokbi Rap Chunbang Joyd House Terang Football Secretary Sarkang Thirteron Rahul Tokbi Honajit ingti Suljo Bay Sona ingya tumpen danglok Tekelangjon Sport Association along Klem Bang Phuwang Pia tumpen Chirap Chitosi Bangso ke pathu Mesen pen pachun ponlo Tekelangjon Sport Association atuma phan kai keta bidesore pen kedanglok Kenang Srason Kacharap Dunwer Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Kacharo Pajarpon Anparata Karlitang Kadom Rong Parpia Sopokibi Amorjit Tiso Lapen Alang itum Hemtun Isiatum Bangso ke pathualong Kacharap Dunapot Kacharo Pajarpon thu Tekelangjon Sport Association ahin pen petir piponsi ani kanwang sadak thak peneng stame football club league pipon lo masela bangso ke pathu pipon lake kalitang kadom rong parpi chikimo amendasi lamaso longi mate trophy pipon lo sela bangso kalitang kadom rong parpi alang itum family bantame nitum Tekelangjon Sport Association ahin pen akiru parpi lo te alang itum nang sirap tung pen lamason na bangso pachun long pami pot ang parta la pini andung kiti
labang so kepetu long nang chetong dun manpeng aluhi alui sarpu papang yang lebih teman mesti mereka perpik loh itu mana lapson RD nang pidun pen ning nang pati dun pen lang itu lapson nang cetong dun tengah pot lapen pini ang dung itihan kepada bang ke rong ita FC lapen sarsobe FC atau mambong seperti pun loh tapi petu bom pen sarsobe rong FC tumsi gold pom pen cepai pun loh lapen ini tum teka lang Jun Sport Association hin pen lapson se football net lapson kali ini tum prega kepetu sistem itu Nang kiturmi o betum han aprangan ke Japon je panin tum akichisik do prek same akipatu hin same unan ke ang tur ponye panin tum cibori pon ko Kita lanjut sports ahin pen akibori pon akimangkon labang kami suruh lo kathe labang so TV pon labang ke non ini kini pun akinta mate ansu se aprang tenkam kecil dan thege pan suruh reale ini tum for country MAC mate Parbengo Autonomous Council Chairman Project Social Pusame tini alang le sitong no por le pusame alang le pansuro re ande alang le ason tin amu pusame homon stilo paceng thul ponye panti alang le bori o asila bangso khela long stame alang le bori lapen tim Parbengo itu paceng honai Dr. Toleram Ronghan alang le pusame ke patu pusame lapen kapre culture mo pastame itu Parbengo paceng thul jepal alang le bori kasi lai hui ke bor yelong paceng to labang kini tum kado ko yasai lo lasi ni da so ang dum kiti along pastame kekelang sor panta kado ko kite kire kenceng lok labang so asai long sirap situ dum along itu panta ni pensuro pentim Parbengo pastame ni pensuro pa Tanti pinya birota bangla pansi kang tonik lo kado kaweta domethak me kurwang thu